Fatalo fatul nei foi a sofou, malo le soifua. Ya lo mai ole tautua la Samoa Entertainment TV mai Samoa. Malo lava faftai tapo mai, fai talo mai, ya eu si mai al fafonga. Itawal mangal fam sinonga lima ba yaso le Tanielu ala pule rimoni ma mei kai ma le komesino leo au pa aulongo itino Filippo o lo fanga solo nei ina wate ena ilato o tu ia molianga leo o le taufa aleanga mal taufa seso tanga le maliu tu au maletino na tupu ile fata usanga talwai ele imawala vale aveta vale o le solo na fa le sutofia na nafi lua iva o me na tula ia ile moli maulo na lua leo o le taitai o le susu e ngā leo le sunga tupa i sapani. Ma ia tau o iuni o le lua na avane ai le komsina o leo le whaila o le maliu tu au e tanga i ai. Ai o iuni o le lua tolun toi vala awane ai le komsina e pea wa yesela ki wa iai mau fau. Ai alu i le ofisa o le suimini staff pule i whaasavalu e avane mau fau. Peta i alu atu. Ai mana ofe pule ai avatu le whaila leo mai na toi foi i le ofisa e le avea iai. Mulmuliane ile asovalu iuni lua o lua tolu. La tautu e wheiloa e mifipulea e malkomsina ma le loia le ofisa o leo. Ma malilie ai e avatu le whailo le susuenga a li o whaatamalama ma o e ngā lulu e whaatasi. E avatu le whailali o e tolu whaamtalanga tustusia o lo o iai a Samuelu, Sivai, ma Marie. Na whaatonu ai tupai e lana loia e tango e whaita wane whaamtalanga ia i lumo le whaamsinonga. Maangi ai o lo o ngā tusai le sosolo o moli mau a le tootolu lea i le mea na tupu. Ma whaamatala e Samuelu ma Marie i a la whaamatalanga fōlinga o le mea na tupu e whesota i umalava whaamatalanga a le tootolu lea peitai. Mulmuliane to e whaialo e tupa i le susuenga lea ma to e sui ai le whaamatalanga Marie. Peitai e tausanga mulmuliane to e whaialo e tupa i le susuenga lea ma to e sui ai le whaamatalanga Marie. Whapea ele i ai mai le aise mea na tupu. O ina na vea i loa e leo Marie ina ua fo i atu ile no fuanga tupu ele whaalawelawe ai tu Samuelu i tula ele. Ma o ai loa le sosu e ngā leo tuli loa le whaamtalanga Samuelu i povi na whaatau ile i wāwheta la na ave i ai ele ala ile masina o aparila lua o lua tasi. Ma le li mawheta la na to e ave i ai ele whaipule ile lua o lua na whaatau ai fo i povi maisi mea whaatasi ai ma le nifo au lolona lua o lona to lua. Ma moli mautu pai, e le aini wha maoninga na mauane leo. Na ia ta ua foi, e o ane le whaila leo ia te ia se te malu o lua, e le aini ngoa o Samuelu, Sivai ma Marie o ta uai. O le moli maua tupai e tau tu lava ili finau, e le aise wha maoni, o le wha mtalanga tustusia Samuelu. E o lava ili falsa mamona o lo ilunga o le matie, ma moli o iei nei, e le aini moli sa iei mua, mai o le falsa fau ua iei nei, e su iei le falsa tua i sa iei o mamona, peitai, na whina watu le lo ia Samuelu, o le falsa na umusa le lua o ta siva, ai o le lavea o maletino o le lua o lua tasi, ma whai ai moli. O le whinaunga lea na whaapea tua i loa le lo ia Samuelu, e tele i iei le po na tupu ai le lavea, ai taliane tupai, na whaatu a avanel suenga i ate i le lua o lua, ai na te iloa, e le aini moli sa iei le avaenga o le awala mai le mawhai foi, o na pu e Samuelu ni ata i le mamau e se fulumita. Peitai o le moli mau e Samuelu, na whaitau e tupai na ia pu e ata o le Land Cruiser Siliva, malelai sene, a o le itoe oso ese maalu, ai alua tua iloa pu e ata o le tangata na taati ai, o lana wa ai ua maliu. O le moli mau e tupai, o ata sa i le whaila na avatu i ate ia, i le lua o lua, o ata na tapu e ane i le whalemai. O le sosu enga mulmuli lea na whai e tupai mai ia whai aila na lipoti. E le eise ingoa o Samuelu o ia taua. Whapea na lato uo ma Samuelu i vai tele whaasino le mea na la vea ai maletino. Mai na wha maoni e tupai. E le o taua le ingoa o Samuelu ila na lipoti. A e iai leo sa lato uo e wha maonia. Matuli loa le loa ia Samuelu. Le tā ua o le ingoa Samuelu ma Samuelu le sosu enga. Ai le ai ma se vaengo la na lipoti o ta ua le ingoa Samuelu. Whaapea na lato wo. Ai o le whaingo le lato ngā ruenga e iai lawana na api e te tawo na iai e tusi ai wha maumaunga ma i oe ai loa tupai e sao. Ai masalo ua pa uia na wha maumaunga. O ina na lau ai le lo ia a Samuelu le pepelo tupai. Ina ua wha sao ane tupai le lo ia sa te tau o na iai na api.
Matua ia le loia tupai, ua e sa ue fau maitala, e ka vai mea na misi le tolua so talua il komsina, ile e le i whaatala noa ina ai o Samuelu. Mai o lou pepelo le whaamsinonga, o le vai vainga, o le whaatala noa ai o Samuelu musivai. Na te ena e tupai ia la fonga le loia Samuelu, matali atu, a whai ele i fiatala noa Samuelu musivai ele whaamalu si e whaatala noa. Masunu ia tuloa ia ele loia o oe, e te sawe a uli mea e leo atoa ale komesina. Ai tali tupa e tau tala lava i ele whaingaolana suenga. E toi whaawa waile mōli maua tupa i le so. Ua lapata ia i nei ele whaamsino, le whaamsino ngā whaaitu malo, Judge Talasa atoa sa anga. Le sunga li o whaatau malama. E tau file whaia, o ni alato whaasalonga i lungo so ta inga tele vave, e whaatau le mta upo o whaanga solo i nei maa fiai. O le tai au le salulu, le ana mōli maui nai leisi whaalawi loa le sungali o ilungo le Facebook Live. O lana Facebook Live le nana ia whaamalaua ia na paanga whaasalalau. O lo langolango atu i le whaalawi loa i nol whaamsinonga. Pea la wang mo mua fesiri ke sia ngafi ele i failmon mo ele fucking ole cross examination. Commissioner ole ale ole ale nganga ke mga faunga. Ia fe men komsinga ia. Okay, mga faunga ngan Samoa. Pe ole winga ngala utala wa ummi ele taimi. Wa kele kai ni alu ko fali liunga. Fali liunga ko fa Samoa le skala na ya longo. Kali mai longo ya le skala ko fali liu ya malam mai ka ko kesi. Kalau sia isi mon mau ya muni mai alongo. Ia o mai fenga ngui. Ma whaailo atua i ele loia le tua leo taima langi le nafo Strickland. Le whaasea i la asanga ua whaia e le sungali o a o le amatalia le whaamsinonga o le salulu. Ma afuai le lapata inga mai le whaamsino. Malangolangoina e le loia li o le fionga mapsua tania to iloa ua uma ona ia whautua ina li o ma ele aisea nganga e tu umau lalo ai le whaamsinonga. O le langona fo ile nao le loia Richard Merchant. Peta ina whaamanatua ne le whaamsino o lo o iaile au whaasalau lato te whaamaumawina tawon manga petai. I le pito tustala, ua tātanga whaapitoa fo ili tustala lava ia, mo se whaatananga e pu e aile leo se mata upu. O le tu te e olo o iai lava ia inga mo lato, we au fiai, le alo ese mai le whai au whaasalau ngai lunga so ta inga tele vave whaatau mta upu o angia. E fitu suluona mōli mau leo, o le soe tula iai le mōli mau lona lua, a o whaanga solo ai le vaiaso mua le 5 vaiaso o le whaamasinonga le nei. Na toi whaasolo muli ai whaipule o lo o a fia i le whaamasinonga whaanga solo, o whaia nei ma whaatulanga i aluai le isi whaavaiaso lumanai. O whaipule au fia i le sunga lau le mali tōpula tai vau Schmidt, ma whaipule a i whasavalu. Ina ua tālu sanga lalo ia mo le whaatananga, a le fionga le whaamsinonga whaetu malo, Judge Talasa atoa sa anga. E tu uai le potu whaamsino, mo le whaataunuina o la tiu te whaataitai, ai o tāpenanga mo le whaamoe o alo atu iai. Ma whaapena o na talia le fionga le whaamsino le tālu sanga, ai whaawa wai lava o na lala pea isi o la toitu te e au fiai Lisa Schmidt, Samuel molon faltua ya sivai ma le sunga ali o whaatau malama awaba. Se tautua le nā, lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le fo iaso, e wha moe le lofo le tua tātou tui whiro e wha poponga, ai ma whaftai tuai i le Wendy's Design mai funga lei mo le wha la e.